alle taarika carraa ofiin dhabuuti akkuma taarii keenyatti har'a kun warqii argannee galleen jedha kanaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama. ሰላም ውድ የዮኒ ዮኮ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን እያሳለፍን ነው ከጓደኞቼ ጋር እና በጣም አፍርቶናል ጓደኞቼ በጣም ዛሬ ደስ የሚል ቀን እያሳለፍን ነው ከግቢያቸው አራት ጓደኛሞች ከወርቅ እስከ ሜዳሊያ ይዞ ወጥተዋልና ከግቢያቸው በጣም ደስ የሚል ቀን እያሳለፍን ነው። ለማንኛውም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አንድ እንግዳ አይደለም ሁለት እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛ ላይ አለ ከኬጂ ተመራቂ ሰርቲፊኬት እሱ ደግሞ ወርቅ ዛሬ ተሸልሞ ይወጣው አለንኛ እና ከእንግዳ ጋር ላስተዋውቃችሁና ተመልሰን እንመጣለን። ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን ከእንግዳይ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንግዳይ ሰላም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደስ አለ ኮንግራ ብለናል። አብሮ ደስ አለ አያየ እና ዛሬ በሜዳሊያ ወጣት ከግቢያችሁ ምን ይመስላል? እስኪ በ3 አመት ቆይታችሁ የግቢያችሁ ላይፍ ምን ይመስላል? በግቢ ቆይታችን ውስጥ በጣም አሪፍ ነበር እና አራት ጓደኛሞች ነበር። በዛ ውስጥም ደግሞ ከወርቅ እስከ ሜዳሊያ እስከ ነሐስ ያለው ወስደን እሺ እና በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎናል እኛንም። ስለዚህ ዛሬ ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንግዳይ ሆነ በቻናሌ ስለቀረብክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዳይ ሆነ ስለቀረብክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደስታን ለመካፈል ነው የመጣሁት እኔም። ስለዚህ ከቤተሰቦች ጋር ተዋውቀሃል እና ዛሬ ላይፍ እንዴት ነበር? እንዴት እያሳለፋችሁ ነበር? ላይፉ በጣም አሪፍ ነው እና በጣም ደስ ይላል። እኔ አልጠበቅኩም ነበር እንደዚህ። እሺ ቤት ውስጥም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ዋው ማዘርም በጣም ቀውጥ ያርጋን የጠበቀችን ያልጠበቅነው ዝግጅት ነበር አይደል? በጣም ሰርፕራይዝ ነበር። ዋው እናመሰግናለን በዚህ ማሚ እና ቆይታችን አሪፍ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ኬጂ ተመራቂ ማለት ዛሬ ከቤታችን ሁለት ሰው ነው የተመረቀና በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈና ባባ እንዴት ሰላም ነው? ደስ ብሏል። ምርቃቱ ነው ዛሬ እና አንተ ወርቅ አልወሰድክም? ብር ናስ
ምንድነው የወሰዳችሁ ዛሬ እዛ? ሰርተፊኬት ወስዳችኋል እና አንተም አድርገህ እንደዚህ እንደ ወርቁ ማለት ወርቅ ዜል እንደምትመጣ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ተገጣጣሙ አንተው እና ወርቅሻ እንዴት ነው ግን ሰረሞኒው ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይላል። የልፋታችሁን ውጤት ስላያችሁ ደግሞ እኛም ደስ ብሎናል። በዛ ላይ ደግሞ በወርቅ በብር ስለተመረቅ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እንግዲህ የሆነ ስለቀረልክልኝ አመሰግናለሁ። እና አንዳንድ ሀሳቦችን ደግሞ ከቤተሰቦች እንቀበላለን። ማሚ ጋር መጀመሪያ ማሚ ደግሞ እዚህ ናት። ይሄው ማሚን ተዋውቁላት። ማሚ እንዴት ነው ዛሬ? ልጁ ብር ይዞ መጥቶላችኋልና ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይላል። አኩርቷችኋል። በጣም አኮራን እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እናንተ ደግሞ ሳናስበው ቤቱን ሞቅ ደምለቅ ሸብረቅ አድርጋችሁ ጠብቃችኋልና ስብለኛል። ሁለት ልጅ አስመርቄ በጣም ከጌጅም አስመርቀናል። ዛሬ በዲግሪም በወርቁን ይዘን መተናል እና ደስ የሚል ቆይታ እያሳለፍን ነው። ማሚ እናመሰግናለን። እና ደግሞ ጓደኛውን እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቄ እመልሳለሁ። ምን እንደተሰማው ጓደኛው ዛሬ በሜዳሊያ ስለተመረቀ ምን እንደተሰማው ትንሽ ያካፍለናል። እስኪ ተዋወቅንና ከቻናል ቤተሰቦች ጋር ምን እንደተሰማ ደግሞ ታካፍለናለህ። ችግር እኔ ስሜ ይሁኔ ነው ይባላል። ያለወርቁ ጓደኛው ነኝ። ያንድ ሀገር ላይ ያን የጎረቤት ነን እና ለዚህ ደስታ ለዚህ ፕሮግራም በጣም ደስ ያለኝ እኔ በጣም ያላሰብኩት ነገር ነበር። ልጁም ወርቁም ለዚህም መብቃቱ እኔ በጣም ነው ውስጥ የሚያስደስተኝ። ከዛም ፕሮግራሙም ደግሞ አካሂዱ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። ጓደኞቹ ሁሉ በዛ ላይ ደግሞ ከምርቃቱ አንድ ደስታ ሲሆን ሜዳሊያው ደግሞ በዛ ላይ ሁለተኛ ደስታ ነው። ደስታ በደስታ ላይ ነው የተጨመረው። በጣም ያላሰብነው ነገር ነው። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው። ከዛም እንደወጣን ግቢ እናት ባላቸው ቤተሰብ ግቢ ውስጥ በጣም ደስ በሚል ፕሮግራም ነው። እህቶቻችን በዚህ እንደዚህ ለኛ ደስታ ተካፍሎ እነሱም ከኛ ጋር ሆነው ይሄንን ፕሮግራም በማሳለፋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እቺን ደስታችሁ ነው። ዋው ደስ የሚል ሐሳብ እየሰጠን ነው ወንድማችን ወርቅሻ። በጣም ደስ የሚል ሐሳብ እያካፈለን ነው ጓደኛክ። እናመሰግናለን በዚህ እናንተም ሁላችንም ደስተኞች ነን። ዛሬ በእውነት ለመናገር ጓደኛችን ያላሰብነው ነገር ነው። ሰርፕራይዝ ነው ያደረገን አይደል? በተለይ እኛ ለምርቃቱ እየሄድን ነበር። በዛ ላይ ደግሞ እሱ ሜዳሊያ አጥልቆ ሲወጣ ከግቢ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበርና እና እኛም በጣም ደስ ብሎን ነበር። ሰረሞኒው በጣም ደስ ይላል። የቤቱ ዝግጅትም በጣም ደስ የሚል የሚመሰገኑ ቤተሰብ ናቸው። በጣም ከቤተሰብ በላይ ሆኖ እንደዚህ ሰረሞኒውን አዘጋጅተው ስለጠበቃችሁ ቤተሰብ አጠቃላይ እናመሰግናለን። ከማሚ ጀምሮ ማለት እና አሪፍ ቆይታ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተሰቦቼ አሪፍ ቆይታ እናሳለፍ እርግጠኛ ነኝ። Ashama hordoftoota chaayinaalii yoonii yoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratan viidiyoo tokko isinii fidee dhufeera. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaa jechaadha. Baay'ee guyyaa nama gammachiisudha. Har'i egaa hiriyoonni kiyya sadii tokko reefa afaan Amaariffaatiin interview isinii godhee jira. Isaan lamaan immoo amma qabadhee dhufee egaa wanti itti dhagahame immoo isaan irraa hin dhageenya akkuma yeroo hunda jedhu chaayinaalii kanaaf warri haaraa taatan Yoonaasin jedhama chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sana malee viidiyoo yeroodhaan gadhiisu laayikii tuquu keessan inni irraanfatinaan jedhu dhamaatii isaanii guyyaatti argatan waan ta'eef gammachuu guddaa keessa jiranii kanaafuu interview cha hordofaa. Akkam jirta? Galata waaqayyo. Baga guyyaa kanaan sin ga'e baga guyyaa dhamaatii keessanii jechuun jecha. Ega har'a hiriyoonni kiyya baay'ee na boonsitanii jirtanii sana malee immoo gibbicha jechaadha kan mooraa barachaa turtan keessaa meedaaliyaa fi warqiidhaan nu baatan har'a dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee jira. Maqaa keessanirraa jalqabnuuti maqaa keessanii fi dipaartimentii irraa baatan hordoftoota kiyyaaf naa qooddan. Maqaan kee Atilaam Sileeshin jedhama. Dipaartimentiin kee Accounting and Finance dha. Cilaaluu Yuunivarsiitii Kolleejjii irraa masallaa kampaas ነው ያራ ባይ ገመኔ ጅራ ከመዱ ገመቹ ሄድበት ደጋሜ ጅራ አካ ጋሪት ቀጥቲ ከነ ፍነ ጀነት ዱርመራ ካኔ ወንተ ካንቻ ቱሪ ቆቻ ቱሪ ሪዮ ከጀሳ ነው ጂኒ ነው አኩማ ጀኒ ነው መልካይ ጅራ ባይ ገመደን ጅራ
guyyaa kana arguu kiyya waan addaatti natti dhaga'ama. Waaw dhugaadha guyyaa kana dhamaati keessaniif bu'aa isaa argachuu keessaniif nus baay'ee isin gammannee jirra. Sana malee immoo eebbi tokko ta'ee eebba keessanii osoo gammadaa jirtanii sanii alatti kabajaadhaan gibbisanii ba'uun keessan baay'ee nu gammachiisee jira. Keessumaa kiyya isa lammaffaattan sin dabarsa maqaa keetii fi waan irraa baatee. Ishee galatuun jecha carraanaa kenniteef galsiin galateeffadha. Maqaan kee Faayisaa Baalchaan jedhama. Anis akkuma goddanyaa kiyya kolleejjii saayinsii fayyaa fi teekinooloojii Cilaaloo irraa damee saayinsii akkaawuntiingii fi faayinaansiin eebbifame. Guyyaa har'aa yaa'u anle taarika carraa ofiin dhabuuti akkuma taarii keenyatti har'a kun warqii argannee galleen jedha. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'aman jedha. Waaw nuyis baay'ee si gammannee jira fayyoo keenya egaa akkamii turtiin waggaa sadanii yookaan achi keessatti dabarsan sun maal fakkaata ture yaa'u akkanumatti daandii qajeelarra deemtaniitiin guyyaa kana kan geechanii eebbi ga'uudhaan waan guddaadha san malee immoo isin kabajaadhaan gibbisanii baatanii jirtanii waggaa sadan sun haala kamiin dabarsan? Baay'ee gaariidhaati waggaan sadeen yaa'u sababa garaagaraatiin kan nuti sadeen baay'ee obboleewwan garaa jedhamaa ture. Namni baay'een kan nutti naafaa turedha. Yeroo baay'ee yeroo dubbisnu yeroo barannu yeroo karaarra deemnu baay'ee wajjin argamna. Baay'ee dhiphannee turrellee yaalaa ture yaada carraa kana argachuuf jecha akka yaada keenyatti nu hin taane iyyuu baay'ee hankanaa olii haga waancaa arganna jennee eegallee turre hayyama waaqayyootiin inni kunuyyuu gahaadha kana argannee baane. Dhugaadha. Maayidhaa fi namni baay'een guyyaa kana arguudhaaf iyyuu kan hin eeyyamamne jira jechaadha. Guyyaa kana arguu keessaniif waaqa keessan galateeffadhaa saniin ala immoo kabajaadhaan gibbisanii ba'uun keessan nu boonsitan jira. Egaa Xilex yoo waggaa sadan sun mee akkam ture? Anaaf baay'ee gaarii ture. Saanjiiwwan hedduus dabarsinee jira. Garuu gara fuulduraatiif wanta gaarii argachuudhaaf dursa kana aarsaa baay'ee kaffaluu wantuma jiru waan ta'eef sani jennee waa baay'een dabarsee jira. Jireenya keessatti wanti qormaata hedduu na qunnamee jira. Garuu hunduu ni darba jedheetiin obsaan dabarsiitan jira. Guyyaa kanas ga'een jira. Waaqayyo isaa galatamu biyyoonni keessa baay'een isaan galateeffadha. Guyyaa kana arguun filmaata kana fudhachuun keenya nuuf kaka'umsa hedduu waan ta'eef barullee maasterii jalqabuudhaaf qophiirra waan jirru isallee waancaa fudhannee baana jennee abdii guddaa waan qabnuuf baay'ee dasnee jira. Baay'ee boonsitaniif dhugaa dubbachuudhaaf fayyoo Xilee afaan Amaariffaatiin durallee interviyuu isin hojjedheera hiriyoota isaanii keessa sadan keessa jechaadha. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nu boonsitaniiti guyyaa kana ga'uu keessaniin dhamaatii maatii keessanii dhamaatii keessan bu'aa isaa argachuu keessaniin guddaa gammannee jirra yaada keessa waan nu qoodaniif baay'ee galatooma. Ammas jabaattanii nu boonsuu keessan akkuma itti dhuftan adaraa sumaa isinii jechuu barbaada. Waaqayyo har'aan waan isin ga'eef ani guddaa isinii gammadee jira isinis nu boonsitanii waan jirtaniif baay'ee guddaa galatooma isin jedha waan interviyuu waan nuti galatu.